Musubati omino igera kondama Musubati omino igera kondama Ao Mogambi kibaso sibano Zongo Ayo moru yone nyakirario Inkiye kogero kondama Inkiye kogero kondama Sobo sio wasani bane nyakirario Amate anege kumetie Abana baito igo bakumetie Musoko abanene kwaretire mbakekero twakini abana nyakirario Musoko abanene kwaretire mbakekero twakini abana nyakirario Aritadi Mungare Sibano Samuel Riose Okemwa Nairobi Nyakuli Nyaosi Nyamongo Asokoro Sato Kisi Richard Yatani Amstronga Ono nini bantu baito kutu musubati nyakirario Imoleta teiga turabageni bia igatu Kamenyete buya no morembe twanja ine Taigetie zako ngonjokera Bi Ono itukuli nina bongo chikuta n'abasani bane naki Aya n'abasani nende bachiri umkwani kamata nyakirari baba Aya tarari ibirogo koru abunyomba iga Erinde tuyikaranze boje sikaze nzakiga tuyikaranze Amanya konto konyera buriye zabasani bane igura konto konyera buna Naye musajisi ningeto gize naye Kirugo cyo kuri tukabeta nyumba igo Konte ina ngwara yikirugo Kai Achenje kini byorengo Alright, abara kabisa mwacho motelia Kisi ya FM nichinga gitoko chikokomanyi gazeti yeli tukoli lero nabona botambe kinege kusiki makimo ruri Mominchori mimenka yo mugusi cyabona botambe ngoro kwa MC DUDUS nanje liga 002 Mugaka Askofu mkuu senior doctor Professor Silvanus MAMIORO ekegure 2022 kiomosati Kigole kiova jori nanje liga 003 RONALD MAYAKA Brigadier. Mambo vipi ndugu yangu bwana? Tuko sawa. Mungu ametusaidia sana, tumeona siku ya Ijumaa. Kweli kabisa. Tengo Friday. Ndo manake hiyo. Neli tukio limo by the way. Lia tegurwe budget ya sometu miense ya Kenya. Litikuligoro. Nchebuna botambe kwa nembwate gazeti ya Taaifa leo. Yetaliki isano na isato mutinyi okano mwaka w'ichiri 2020. Nebere. Ebona botamba soko bako kwa gazeti na ya The Daily Nation tariki sana sato mutinyi okane omwaka 2022 litukuria furahi day. Headline: a budget for the people. A budget for the people. Inero a headline ire ase gazeti ya The Daily Nation litukuria rabo ase bamulekirete mono igoro ye budget yabete keko somwari tukuri igoro amono mu waziri w'ekibesomo ske ukuri atani bushibwe bunge na yense ya Kenya litukuri igoro abwase batebekananga ebintu ebinge byabete bikoe w'ekibese nabo igogosirwo konene n'ebintu biko kuna abananchi one on one munabona gayigantoroche aba chitakana na bali batari kwenyara abantu bali batari kwenyara kiganja kyabonki ya 7.9 billion shillings. People living with the disabilities, by at 1.2 billion shillings. Nabo igo okay go kwamba kulia moyo elinde go chiko kubakonya balemi mbaye 2.7 billion shillings elinde go chiko go tema kulia magana ali subsidy amone bintu binde bingu mwancho motegereri mugana oni gumulikira se page ya kabere page ya gatatu page ya kane page ya gatano na yanda manga kwa netugoro ye budget ase headline gazeti ya Taaifa leo, Kenya kufuliza mabilioni. Kenya kufuliza mabilioni. Jina moja la kufuliza hili. Kufuliza ili kufanikisha bajeti ya mwaka 2022 na 2023. Actually, hiyo ndio kwa nanga Kenya nitagete naende gochia okabesa chibesa kurwa chinsi chisiko na nechi kamba ni chinda ila Kenya iliko chikukana ni budget ya sometiri tukuliko na waziri w'ekibesa ila Kenya ukuri atani agotebekananga Kenya wika ichikobeteri rwabo kabesa chibesa weda ni shilingi bilioni ibere kino kutaisatu kera lituko gochakera umutinyi osaba
ni kweli ikiagera chebese chichasomejwe budget yarenge 3.3 trillion shillings ni capacity ya Kenya go collect revenue eraise ni budget yote chiguisana, so definitely lazima tuingie madenini tufulize karanga hagati yechise kirekiwe kigokonya Kenya ngamo nese ya China na boy nse ya China by the way kuna nini nse ya China bwana na madeni nse ya China na boy go ekomekege tene tamanga ni chibese sengima IMF ekagere gochia gokonya Kenya chibesa gwetana shilingi bilioni 253 chini kutaisano na bire chibese chikagere kurubona sense ya China ne kyombekege chibesa kya IMF na gwetana shilingi bilioni chimisano 53 ne yamuchini kutaisano na bire chikagere kurwa ase chikambani au aiga Kenya roboto no rechinguru mana sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa leo kubata kanone budget yabatekego somuliti kuri gorondo chiki mu waziri ukuri yatani bakire chibichaga igana aba waziri bande na boigo naba raibanda sibunge nense ya Kenya ekero balenge gochali naro cyo murabone page ya gatatu bamurekerene gangara kiarende nabasigari abange sana kerako gendi kugochia parliament gosome budget ye yes naro je mimwe yamo is it on Twitter or Facebook komentari ko bolinga by the way ngikere briefcase ye imere ndirege kukenga buneke mbora no roboti bya ngeze neje bora umuntu naminyoka no roboti rulia yani roboti runo sana ekero roboti hande nduwa toroje simba lakini gento kera kama kiawe very iconic ase budget area umurai bwike magia odemo Oscar Odinga yes na ikera netaga ikaransa se public gallery otegereranga ki budget yego som because umayete budget yasometwe igera achiko kuna mono muntu rachiko be president after 20 after achikurekia mwezi wa 8 bono ngora abantu bagoteba iga it was expected ngabantu bonse bakuriyo borai bwense ya Kenya yarenge very important baikirana sege kareke budget yarengo som parliament because parliament yarenge yani budget yarengo somwa kukunera se government ye bakuri next andekero baterekero yo monero maito chikwere chikura naroche Raila Odinga bagosoa no mubunge usuna East Muske Unit Mohammed yes ekonaligereti dressing mode ya Raila Odinga wayabweka ine ya Ndindi Nyoro ekira babegete chisuti ne chitayi kama kogwekana chikama chikubekana but tinga nere lazima asekero umuntu uri kubori u president teri lazima but goodwill koroganya goodwill na vera nyarekane nkubwati barenga se ebitaseni au ekiagera ganyorore of course yes because this was a public thing yabwate public broadcast right but ganyorore roko chagwa kaendera ngorora magena ko ngyakurutwe budget no washanza tayari kiagera ababunge bali begekerete nsemo ye deputy president William Ruto tayari batabiringe budget yasome tu telia mwananchi wa kawaida naro yasome headline gazeti ya The Daily Nation na ilikuwa budget ya watu lakini kolengana na ababwata ni ba deputy president bagotebange budget yeye tekune tu mwananchi ya maseyemo n'ababunge barenga kwa na igonga no mubunge Kimani Ichungwa weko sinzi ya Kikuyu Ndindi Nyoro Kiharu na Nelson Koech Belgut right lakini ekero bago pingoro boti uruiga William Ruto nere deputy president igo garo pinsani opposition yale bono ngona kumanya deputy president mbai wanene president wikabona ngona kumanya bogende kibakabona bono onye mbai wana ini ngirenda atanya kurisa onye ni mbai wana abunge bari kupinga onye mbai wana ini ngirenda atanya kurisa ineria tiga kutufunga maiso sasa nturuke kai kizo funga maiso serikali okay kangurisa inirio ruro tumanye no opposition igabasika ine kabisa zokoro tuti ato zama lenge sengi tibunali kire obato bombo chuti abato bombo chubasago twaro basi yanes bago siyana oroboti urugoro yaba bunge bali bekerete nsemo ya deputy president William Ruto abuna babingete barokanete kupinge budget yasome turitiko rase bunge nene na omo waziri wichibesa iga Kenya ukuri yatani roire chingo mnase picha kabiri gazeti ya Taifa leo epeji yakanene murekerete muganongana kiukuri yatani abeto ogokebolia ekiombekerige kurusia bango gya Kenya Revenue Authority igochia go exempt exercise duty kurwa se bintu biri abakenya bagutumeka bakawaida buna bone bintu by'ekindagera household products na maganande agiye irere
ebirengo by'obugima gukina sana emense ya Kenya matuka bwango igainyura igolirio mugati erirege sara igolirio amabere erirege sara sukari teyo maguta teyo tayo gasi teyo abagenya gakwe so nara yo na amurikira sebeji bakege turi go baki netigoshi Arujenga abana boda boda wigechiko beteri mwana boda boda komunachiri insurance exactly montako imukia nabo igo narura gaiga itawezekana italeta na wikereta monyogiro okwera yo rokundo gakoma nabo igo advertisements chia gaming products ebinyugwa byogotindia magana gambling waka korondo 15% of exercise duty wigechiko be korasa advertisements just spot on radio of course TV of course na marua amaruna rongo chikwale kurusi gwebango wika 15% elinda gotema kulisi chibese chi budget lakini nanga marugo baira nitinse egekogera narakogera twa birengere libira na anyway DUDUS asebeje gatano boiga singa seti ya the national economic chobacholi ne chimbe ya IEBC kiamente tu chibese kiamente tu 22 billion shillings kolengana nenga seti yega to be exact 21.7 billion shillings elinde gochigote kubakonya gutinene robacholi obonene bori bosio mutinyu gatano gatatu mwakoye boigo brigadier naro wizara y'uburendi bwayimege comment kibeza sana korwa shilingi bilioni 294 chinu taisana wika bilioni 315 na ibere chinu taisana na 3 ye korokinga bono wizara y'uburendi nawe yanyoreni weisaine yoko koremeremo yabo boikerano imense ya Kenya anyway ase epiche gatateka zetu ya Taifa leo ni watoro voti laga kibono ekerogo kyubo governor ime yorogongorwa Rift Valley kyalete liberera sana na kumulina chitoro omokonyi umurabiyense ya Kenya Daktari William Ruto ekegero manyete mujujo ngo cyerego cyaka tariki 14 country wide ya UDA bono William Ruto gasinyirenga kero kende igahagwe yasonania ekegera desona neti abagwanda chikumbura nawe ngo kibare go Syria ebe ngo kibare go Syria ngenjo yokonyora kitigiti ne ibonera gikoiraga kero kende chinguru cyangu kirego kyakorwa ngorwa Rift Valley enabote nominations ngwaroje kumburano yabetege kwenda kigwiga se county ya Kisii ase bacholiyo bokebwa muchujo wikema gya ODM muchujo botambe ne bwate issues na party stability onye mo konye kora carefully that is why roje ilo dinga gotema koleta consensus ngabantu bakwanira ne in house baigwane ba propose monto inasaidia sana kubwa according ni bitanaro chiri tukuri goro asando bacholi mbwa korekaneta asande kuunga abantu bakire Nairobi bakire Chungwa House abantu bakire Chungwa House abajumbe bali bakuri yes no nyanya bali masaba naroche umuskela banichwa yo nero kagire wake ruchukura se nominations chia yaso bunge tamanye denga babere barangiri ku Nairobi maybe ali metisi okero sio ndege akateba kurwali kibit onye kwanyoli linende ndege mukutano rangiri oranyo egere simi yake tu agarigiririga tamanyangu possibly that was done intentionally because na kiyoza mo nyo monto sambiri ya maambio kaligusia maningo imakwali ga muchujo kyo koleka na siasa ngibwate calculated move yes exactly naro just word ya Kisii Central moja ndo kabasa ati frangi milina na no mugaka monyenye era ngobolire akego goje ne gali anja muje tumba genake abana bwato mugano bwo kubura no last election stable after election sana lakini naro chebaka butuko kule chikonye nchira abarua banyi mbona naro chebaka nya kweta itase word ya Kisii Central na wako anga eso zubenja ale ngokero kende yichibuka kwa ene kiwa tukumanya kiale gazeti ya Taifa leo roboti ndoro na abayibuli baye Jimmy Wanjigi babete samondi go ikaseke gambero kia milemani memo chyo Nairobi tariki 12 umwaka oyo elikwira ne lyama bolinga kibatanya kwaka no muntu bagachirite nyomba bigashiringi milioni 253 all right or asepeje 10 singa seti yigajate Daily Nation wizara yechiseminigo yanyorete bagotebaganga education wins big with the TSC getting 16 billion more eke umbekelia geteneto kulika kwa bali mukiamente 2 billion 15 ne muchiko chikulika bali mu abaya nabo ike wizara yechiseminigo yatubasi nyinge sana by the way ase chibese chikagere go chia munabono 281 billion shillings uchigotema kubaigiria abarimu igoro y'umuroberi yo mu UCBC oyogenderete koleta ego slow
CBC lakini nyorange wizara nagendete kuigeria of course over the holidays abafundisha which uchesa by the way kiagarete kanyore challenge COVID-19 yes. And bubunere naro transition yekerekoba yerikoba smoothly go ibintu mbiro gukureka numboro lakini ndenda matemna ne gucyarwa ko ruba de December November December yes abono balenge form 3 yes obaje okora matemo anda matemo CBC naro class 6 nji bakora matemo CBC yes anyway umuraibu kama ya odemo muskalero Odinga na inde flag bearer ya Azimio la Umoja One Kenya yes epeje komena kabere ko epeje komena gatatu mamolekere tumugano ngana ki ekero nkwaro ento kwanetege goronga ebya mabinde bike ime Azimio kwanya ba sokiri statement ya very serious Raila Odinga timeti osenga kia gukore bintu bya by the way igarangetia abantu balia after meeting ye chiteka jinge yes bagakwe bichari bago smile bwana batara magana mbiara Azimio akoro no raze peje Odinga ndege kwira ni MAMIORO azate betega a debate ye running mate yes discussion sinjije jibe ende bamaya ko banyanga ngo bako burane sio rais MAMIORO hata banga deputy president bai wana ne president yese yake yake umbigichi kanisa aga igaze kurwa ase account ya M bakora wa na Njeru Nyaga umwaskofu bona liganga ni president okora chinkwa na cyuko igwana araf ne deputy president meaning ngamba igwana ini inje yarako ngamba igwana ni public igwana no inataka kwiraniria emade kwiraniria umuntu kolengana ngakarengana yuko kwiraniria umuntu kolengana bunali so a deputy president mba igwana ni president lakini bona yake umbigichi kanisa aga batebire nga a president yabaigwana ne deputy president elinde bakeani liberera imenze yake orabona sepechi yakane igazeti ya Taifa Bono tiganda kuburia yo munyakirugo bakeani liberera batarara burangeti bakwe bifono bo monkiliberera rirabero bagotebanga otare n'abantu abangaini aboko bo mungaini no tabu mungai ni goko ba team ko mungai na boko bako lakini sako yanda sebe lakini munyakiro goto baisha komba jena ngalo dora se peje ko mina kabere gaiga lero netengo Friday ndige digo kanyike ngoma esa kumuranje ngea ne peje ko mina kabere yes aku ekuru au court umurayigwe kyamagia third way alliance yes nabe tukutangaza litiko ligoronga nkubuli aro president tigaje genere abo mungwara no mungaini tigaja ye montebi ajije Dr. tebiaje Ekuru au court karengara likia na kio kia majitiko wekana ne ya BBI ngozi na kikeli actually okwa Kenya iona kio by the way let me tell you the sincere madara complain again to by the way na kio let me tell you nkibaro ko kanyagere kya kya ano maite konyagia itere serikali kama bachigosoka ngaki kimundu atacha wetie gente gitachira nise na complain sana people with ideas are never allowed in power ndio endere ndio asepeje katane gazeti ya Taifa Leo oroboti ndoro bona bono murakera ogarire chikambani kinyinge cia mabere bono cyanyorira hasara na bukwe manyo roboti urubu ikerano asepeje katane gazeti ya Taifa Leo epeje 15 limo epeje 15 limo gega singa gazeti ya The Daily Nation experts eba kumachia gutuma ne metuko bwatekana no burwire bwa COVID-19 eba kubura ninga ki COVID yaherire gusetira era abandi bawo de COVID yaherire abandi bawo de COVID yaherire yema kiga yaba Kenya abange kororekana gutabwatia machiko no ene elimo yo gutanga kwambukira ku burwire bwa COVID-19 korora abantu baganye mask squeeze abantu mbachageti kukwanira kurasira na high five nigusaranja tebete yale kanisa njia chake mesankano kawaida biroko bikawangu kama kawaida yes Wano ino ora sepeji 15 limenga gazeti ya The Daily Nation mwanchoma tegereli. Nataka konya kokelia kurwa chinse chisi kwa sepeji ya 15 katoto gazeti ya Taifa Leo. Roboti ndoro unabona chinse 15 na isato. Yes. Chia chakire kuira chisirago sebirwaniro menze ya Ukraine. Batebire ngabona wapembelezani. Enze ya Russia itizei batige ko saga nenze ya Ukraine. Osebona Barolese. Egegenze ya America, enze ya England. Tayari bachakire kuira ebi5 byo se biwanero e video nere ya leaked goro kurwa sense ya Ukraine yes asaba na jeshi bense ya Ukraine bago itaba na jeshi barashe bobe sana baliko nyabasaganire bababwatire naroje recorded by
DUDUS imagine umuntu ukura sugusibira amaboko go kimayaka naro chabana chesi bandi bakwirusyo bakogenda bara amateso narabaga naroche umugambi getekera ke maguru discipline jeso mungona getu ibete ngoko sekenyoro imeiga discipline akasibo mungono yamaoka abiriga akamakoleta magora akamubeka maoka agocha gaiti umutigati mukorogoto noro wetu ugati akoja kumonjora muneke ekengwe lakini suko abuturi kuno gutiga kwa RONALD yamangane chingoko narenga sichikaseti maiko musacho yakoreta amangane chingoko nari chirima kwa toli gukuna owe diga kwai because there is no way of joraku onye no mo as institution ingam day matra boko ramaliga RP kwa korobo tako ramaliga day yaguchiesa lakini karati kamangane chingoko kwana asange bwe musete owa gukwai mura baise kondete ramaya na iguro kongura kwa igoro ngoko ngayire ga mga abatageri nabaligeri chimongonya ombo chikuyo kabole maete ngangule neke uoleke na engeni mokiga ingoira ni ya Facebook naroje ngomba baba saidi ase pull out ya DN2 ingaseti ya the nation ibwate pull out ya DN2 katika chikiga bakuligeria mangana ya basani na mangana entertainment na mangana yetengo asa abantu bagocheko be weekend yeye mangana ye style igana abantu na kimawe tona ate weekend rebwate bite binge sana yes ali abantu bakwiruji out ora libakubeka mameka bameka meke abeka getu bameka meke abe mbulego saki ora kumisana noreji meka bujiri jira lakini unakuta kubaja a true looking yo muzwadi kutumeka makeup upime mabyega kuruwe bavu esibiri aliyo kumanye sura yaye burunge kiyekoreka naturally anyway tinjiabu njitete tukwana gete kujagire pechi 13 wika epechi 15 na gatatu amangana iya ina arakwanire wakonegoro yabasani itkulira ya Friday mbagwata semo ya pambikaga na bokulire liboikerano time so gwata kento ndeka serugicho osoli na bagosoria totara genda seka serugicho osoli na bagosoria gaiga okumusana nanko gendrete kwene kiwa ase chinsemo chiria chia Nakuru ngati yo kumusana no konene kukaire wechikone kiwa ase nominations bwego chikia makia UDA samugano mulekira sepeje merongebere nakanenga seti ya the nation aseti giti kiama kiyobo gabana yani kerego kiyobo gabana let me tell you by the way tigano tiga UDA ra nominations ODM tiga kore nominations chiabo kurono wocha korera siasa bono na kiyobo na wocha na boigo boigenga seti eneta ngaste binte binge gaiga kurwa se chinse chisko boigomba mulekere tomagana kurwa sensemeli ya Ukraine esegia gandreta gali ya sepeji ya emerongebere na 5 na 3 boigo climate action conference gokorekanere lituko lia alero mwanchi motegereri na boige ebengi ensenge ma World Bank nigetagete NHIF etuare global fund una IMF for example na boigo omugano iri boigo igora sepeje merongetatu na limo bya sana bitangasirege binge DUDUS na kitenda chinyenge tyatwenda se egesero ye chigosori nabagosori kuroiga Kenya omugwaziri w'ikigosori omusubati Amina Mohamed otebire bono Kenya nigo barachokora chinkwana nekombi ya FIFA nyuma yo konyorosa amangana y'ikigosori mense ya Kenya yes nabo igo ekero athletics Kenya yabeteke gutangasa abantu libo abani yachuki bali bachikogenda asekiminano ya World Athletics Champions yes abani yachuki abanene bali bamanyire bakominyoka emiremeye mbale ngaro yegotebekana abange babo bali kireke ubeka bagatebanga sekurende yuka ya the upcoming naro chega babegeta akina Chepngetich babo Maureen Chepkemoi Judith Cheptam gatia banda bange akina Ruth Chepngetich na ubara chikogenda imeyense ya Bongereza konia nchoka singe nchoka ni kingense ya Kenya ngomeka mekere kwa sichi ko by the way team ya Chelsea una yaikori tune team ya Real Madrid chikolisa tase ya momba kwanelete gaiga team ya Burnley ebuna yekonyete which ya kogenda relegation asoko yikole team ya Everton chikolisa tase ibere ngati yali akwanere asegesero gicho soli nabagosoli kuri Jessico mangana oro chikonyora badai na Stacy Miruka asegesero gicho soli nabagosoli alright sasa nataka nipeleke kwa dondo kwa haraka tu kago toira dondo musubati ya Amina Mohamed kiata nyakorete runyuro na papiri wani aba subati baka ze chinga tebina teyo
Chingaseti na wateri ngateyo nanya kororasi chingaseti igazeto talika unyuro na babiri kwani engori wacha tuende kwa dondo wataba bere tora kura dondo yango tora ikurero baza baba gaya naomba ndio mukora na utete kwa konyo yo dondo inatoka Kisii Kisonga Kisii tu Kisii mjini mukora na utete kwa konyo ndege to bateba sobwango ninge ndege garoji gurwe engane yemo oyirwa sobwango na batting shot era ngijwe konyo mungwano thank you kamera kaberedi iganja akasobwango umungwano yo mumusaibu myaka yegatu ntabwo atu munyaruka umwanchoye banje ine sana munyaruko yochire Nairobi oberero chiwikibere bakorire amawaziri ano gose bakorire chinkwana egere achairane aramukwania lakini munyaruko ntabwo ati sababu komoleta lakini ndi sababu yake komoleta wikajara rumwanya mwanchoye this boyfriend muswati yochire onyorire e boyfriend yaye nabwatiraniria yakasemi BCR iyo chira soma wagani yoyomo wikaranzire ndamuganye yaramo boyfriend yairege kagoja lakini finally yochire omwaka irisi bya mota ebiri na ikira igo mwaje muna aja kukirira zoire nyumba rende ngayikwagenda ngango chande boyfriend yataji kuganya akaimuka akagenda bakasoma wagani uriya egera ajikumwaga jikumuruto tanga ngajiage ndumwa umwanje what happened yakagenda akanyora ikaikara sta saba ngona kende bakunyo marwa umugaga kende na ikara stange barazo wange bakora gukwana mungoro lya jikurigere liga kairana achidi gukwana kende aga conclude ibintu bya aga icholeria igona umusubati ona muroji friend ya elia ekamugwati asobwa kamweke bungwa kabatebigana nyomba gochande na ijire noboro egera na nyomba agaika nyomba ye boyfriend elia akanyora chianga nchiro chelenge bagi mijumu zwati ndo mwao meaning yomogeni narengo yes akajumura ize boyfriend ele kale gocha akajajianga ja umoiruze kubulinga chi ngo manyare ngane chiango ngikubegera gachira ni bagi bakasonsorana bakabana mbakoro mochando iyo hike chinse cyokorara igachansi boyfriend ele ndete korore simi yo mo nyarukoyo agacheke akanyora umungwana naro pare gukwana chinkwana unere na inde nere konyo jikirunga this girlfriend was going to feast him munyaroko yenda tagiaje gukwana na inde mungwana yo gagoje kurwa nyoro lakini ya chance yikira tamba itenga simeine kunwe akanyore chatting kabisa ebintu biriyo zwa bere bakora dere na biba bere bakora no mungwana we wala la wewe ungefanya nini kama mwanaume ningejiondoa niende zangu alimu hao si ndio nasema yani ningejiondoa kwa hii mbonyogiro yongende kole vitu viende vinga by the way let me just say this in 10 seconds yes nganga let me just say this because chavere just this yes tigako waste time no muntu tariko otarojiani value. Don't waste time with somebody who doesn't value you. Dudus. Bono, ngio kora no muntu roje ule sure kabisa naende bwene getinga bado ngodeti yaro muntu onde kuri mweno gega. That means that person does not value you. Chiange chinde cha tokete nyumba musacho yatakora mitumba ko. Kiemine tika muntu tariko ko value. Akiara leta chinjo chianga chi mukungu akiara eto mukungu le lakini ko debiga abantu abose yabalikira umuntu bago jiana komo amangangu ko taumirani mangangu ta na cross family yose igira kiwako amangangu abdege Nino beza gedi mangangonsi ndonke ya bwa iri yako la ko no ko be ke wole amangangu tanya koros kamili. Thank you. Don't waste time with a person who doesn't value you. No eno musani ukawaida even your friend. Utari ku value, utari ku appreciate your success, utari ku appreciate your dreams, utari ku appreciate success, ku make it in progress, ku make it asobo gima. Utari ku value,
don't spend time. Na boyko. Nyole gazeti ya Taifa Leo. Nyole gazeti ya Taifa Leo mwancho motegari. Elinde bwanya yo murayanda manga senchera yobo ikera. Gazeti ya The Daily Nation izikulia rete ngo Friday bwe manya manga mulikera senga seti yeri izikulia rete. Ere buya kabisa. Asante sana. Rero nari mwakwani mwangunire nkoro ekiringa. Oboi munga siago ufani bobe pi. Ngata ina kuwasa ya remeria ya. Yomi, ishere ngora ngora tangu siasa nezeye. Yomi, ishere ngora ngora tangu siasa nezeye. Seya umamire uno mwana ya yanda bikoroma. Seya umamire uno mwana ya yanda bikoroma. Amangano kuiwa yategere buya yacheroti. Amangano kuiwa yategere buya yacheroti.